Vaše mišljenje o Slovencima? Nema mišljenja. Hvala. Odlični ljudi, vrlo pozitivni, lijepi, komunikativni. Raduje me svaki njihov dolazak ovdje. Dragi gosti u Banja Luci već godinama. Sve najbolje o svim narodima, ne samo Slovencima. Slovenci su komšije. A vaše? Komšija najljepši. Isto. Koje je mišljenje? Negativno. Da. Izvini, smo sad u nekoj drugoj priči. Sve najbolje. Sve najbolje. Pa nemam neko mišljenje, bila sam tamo, ali sam bila samo u dodiru s našim ljudima, tako da stvarno ne znam. A nisi bila u dodiru sa Slovencima? Sa Slovencima baš nisam stvarno tamo. Nisi ni upoznala neke? Nisam nikom, tako da ne mogu s vama. Kome? Slovencima. Ljudi ko ljudi. Ljudi koji mi. Kakve je to veze ima Slovenac, Bosanac, Crnogora, Srbijana? Sve je to, ista krv, isto meso. Crvena krv, svi imate crve. Kako? O Slovencima. Da su dobri ljudi. Dobro u redu su. Oni toliko svakog vremena dođu u tu Republiku Srpsku, lijepo im je. Lijepo se sprovedu, lijepo ih dočekaju. Drugačije ja to isto moram u Ljubljani, Sloveniji. Slovenci pa je dobar narod, prijateljski narod, sve najbolje. Dobri ljudi. O Slovencima nisu mi nešto dobro došli ovdje. Tamo sam završio srednju školu, bio sam u Novoj Gorici, Ajdovcima, tako fini su ljudi, dobar su učica ko sam upoznao. Hvala vam. I otiću opet ponovo kad idem malo. Mislim, najbolji su gosti u Srbiji, tako i ovdje daleko i u Republici Srpskoj. Ljudi ih vole i dobro došli uvijek. Vole narodnu muziku i dobro. O Slovencima ne znam, ja mislim da su to super ljudi, imao sam par iskustava sa njim, tako da sve najbolje. Kakvih iskustava? Pa samo dobri. Slovencima? Ne znam šta da kažem, ništa posebno. Mislim da su fini ljudi, kulturni, obrazovani. Super su. Nema mišljenja. Pa da su naša braća od Prijelke. Hvala ti. A šta će lošić kao ljudi? Hvala lijepo. Znaš zašto kaže? Zašto? Zato što njihov kaže, predsjednik kaže u Bosni i Hercegovini da su ljudi potrošni materijal, da je to sirotinja radna snaga. Znači. Kao ljudi su nikakve. Jer ako tebe neko malovažava, znaš, onda ne možeš ti njega da podržavaš. Kao Slovenci, jako su slabi ljudi. Sve u redu, mislim, nemam ništa protiv. Ja sam u Sloveniji radio tamo. Dobri su ljudi. Samo nise gena našoga, krajina. Nema bolji ljudi od krajišnika. Hoće pojest, zapjevet, a Slovenci to neće. Pa ja sam Slovenac. Roditelji su mi Slovenci. Otac se rodio u Ljubljani, a majka u Jesenicama. A inače, poreklom su sa Bleda. Sve da vam kažem. Znam kako je u Sloveniji, znam kako je ovdje. Gdje je bolje? Pa, bolje je onome koji živi tamo mu je bolje, a ovaj koji živi ovdje, njemu je ovdje bolje. Ljudi, dobro, eto, sve sam vam najljepše rekla i želim vam sve najljepše u ovoj godini. Hvala vam mnogo. I svima sretna Nova godina. Sve najbolje u novoj godini. Bude bolja nego ova prošla. Hvala također. Korona da Bog da crkla.